Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor penyat ke Shillong Sports Association, kiladon hapdeng ke jing nakadaw ke jing bomla ban pendem ha kaban siang yu plang plastik ni artificial turf hamadan first ground kabadan hapolo Shillong. Kani kasunjuk kalaha ban penlong ya kilempung ya lekai jong ka Shillong League menta ka ayom hamadan third ground jong ka Meghalaya Football Association. Bat kaladon hapdeng ke jing du nong kabakraw namar kamla ban lum ya ka bayrung na kabanta kinong petkai. Namar katay kamadan kamdon ya ka jaka petkai kababiang na kabanta ki patba. Tikumta kala kentu ya ka sorkar jela bakan penkloy kilat jingeram na kabanta ban siang yu plang plastik hamadan first ground kenang ban la ha kaban penyat ben ya ki lempung ya lekai bat bakan long ru ka jingerap ya ki patba nong petkai. Play fi kan no do no exactly marba ngiga ging ong fi ni depend situation teng bun breu teng donam breu teng dab breu teng mun katap jing yo collection ni ban ong kata jing long dolong ni di share tai perkat mentangin pelong be hang ni hapo jamba MFA turf ground kan ya ki breu yang nabar najar man pekai ndai tang kataru ka sitom ban control nama football kali ka body kontak ban dadon jing kelumar hang tu phimla ban tem phimla ban yu nomor ba ngia pekai haju ngi ru officials ngia shong la haju dadai pat hapo stadium telong ki paj ba ki la shong sport gallery sai ni sitom ha ki bun ki mi ki jing kelumar ngi tem ngi kadon ki jing bakram ki sha ta ngaslat pat nai jingero ki supportar mo hadu mentahi at least ki long ba kham la kham shai na soch bin kamre ko permen chwa bin mo lo tar kitip lo garul ga tip lo kha ka outside kum lo ge mri kum chwa outside la pher bal bak ke atene lo bai ba ta ka ra ba long selong rit khna ni don ke ki tu ti ma so ma mo rei ba bon balang hi ti la tip ko pa pher ke la kham sup in ya football teng la poi ki stage ba pia kni mo pinrung semifinal ne pinrung cha ka super league sino pe gitu ki stage ki ba ki teams ki teng ki options ki accept defeat julong ni anu teng la bakala referees teng julong brio referee bakala he ki teams ki dan ki teams ki ba pim accept defeat hang no si jah he kita tenda ka long pe hamadan kum to bomre stadium se ka janjar ha ini ba control kita ini marfi SSA ngira football ana collection na collection is by referee by ball boys kini ki lab ki office staff ne isi utama take pi ka wei ka Shillong Sports Association ka deka association ka rim tam ka kamtam ya football ne kalian football ngila penroi kat ne football ka deka bahak tam ban compare hari India bro ko wei tu compare bat ka Calcutta ne bat ka Goa ne nging la penmi ki players hak I-League nanta hak ISL teki pongun tenrei pesi menta pada tang kamadan mangin yele kairo kampat la pan pendek ngi dan ke jinge ka sion ngi ban survive final dir ngi la dan ke jinge rap apa nak liang sorkar ban ngila ban pendek keluar noi kamadan ngi kerpat ke moi kalian ibahe kalian sorkar ba kin kamsim khia ke ngi ka kam ngi da kerpat syai kata nomor ba PE hi kajing roy hi football hamni lalong kawai popular games compare bagi we ki games ada import cup ha ke sarkar kata video wala meri ka pro ya ka Meghalaya Amerika Shillong mar football ang ni green gini bar ko mar competition rang bar ko junior senior ni rang ni ti ka pro ka ri so khlo ni si bon ma ni pi war ka jongi ni SSA ru sa kumne mentai hafsida abi tang timaran ngatai pai baru ringi pat kompasian ya pendep kan jika ingin berabo tu pendep matau snem game sa pendep be man penyan man beli kaya into final ba sim transfer player ni tai ba kaya ka pendep ka tournament choke